makmal mereka asule malukla mo sa edel mutmak tial program na Kausischakl ma ngel tala ko host tial program Mr. Joel Toribio nga amo dia kat sibelo bangkeder alin guk ngania telgib al singura batengel en tial program adi malmol ma makata oil ngartiang lo bangela tial terur contributor sa TMC ma Mr. Harwa Wilter ma ngel tabela publisher Mr. Moses Onudo diwa igel bekel sandel de me mo se del mo gutial te ale mo share igel pe birra atako el guk lo mesen en ungil to para metiam da share ta audacio mang di akmal mereka sudah sa sulu teru rubah Mr. Wilten diwa igel bekel program lagi makmul muskau membam gotul kora ngoi gidul sois bara program lagi man sulang e kambese nga soakal little given mora tokora budget I see lo tokora maral mora lobong ngi mlamo brek oy man soakal kora dimo o muse sel gamen terngal girela process ngi el koram lornya telgibel koram lo ngod aul do swe kan dal ngod al makarang gorawai al mil tamal la process ra o sengi ngi man soakal di mokmoy kay gidel toy margo kami mokmol kol sul girel metiagida gilsan emoses manle ungil ako mesringil mol mutra a time al bol duba a meeting al outside the process manglo diago ngaga gidel adra blu ngaga gukmlo diago ngil aseng mlo ngara sei gidel kulgor nya asei akmlo metigir ngil asei mloria al dul girela budget radrong lela olbira kalula house ma senate outside the process segida gukmlo sengeri etiagida gilsang bill el sendria president el mora house segida el budget bill ablel actnya other house release el gukmereli ngi mangmanle ungila gumdas adimle question and answer time sa do sa do gukrole la hearing ya koronda sa sigilong area hearing ang naman lo complete al process endi dimlak ngya mo mereka house e mora senate makora mal valor ngia adra senate amol gumda se tomol mora second reading e complete el ngania le position til tur til budget Isel tara toko el mal ble koram no gamen dringi tir atiagi. Because of the economic situation of Palau, etangani al bebi retir including our chairman Raoy Means, agoram le Madadul Kirel, marbetokol senator Salwasei. Kid gale dungil el mo go back to the 2019 level budget. El agda saloban morbabe maknita arolela revenuri material lil mo ay say tara example gilsanga atoira state block grants atara to lul tabdi ase eremal ay say edo mesra situation na iganami sumonyo do de podrá supplementar luli ya ulak kwa sea kolamne support ideal ay say Nsagal ngaga bloil gora conservative rolel e dirregal lolom das la sengirel ngarngia audo del sesel momde ra tora budget el girela emergency mal uben ngora igel medum el toil al dimna expect roya hospital ma igel gora mal important el program el ngarngia sesel udo del saber el fallback to them Makoram le support seguido las o amam le son. Makoro la se elang mornira ada mom ngelo ase ado balance budget en dia calcula se dio siga o revenue que di regal se el balance ngil tilgibel on ngasra expenditures. Malmut tanga agora dimlaga krensil governor malubing Tadra state government lo ase kamama malos pe a black grants lengaragi momruri e diregal ngarngira a bebira statement adra
a house al Malgoy wasi man na mo to uso although the street I got state government mo ali ave bidingil dirga lo tau dirga sel 50,000 lortira a budget 2018 a dirga expend ay geludo man I mean 2019 man dirga ngani senator sul Malgoy o Jans Kabong senator Jans Kabong dirga Malgoy ka makwase viagal maknita del litiang el bolo mesa maral nider tire margo el lutu mo fander ti mamleo ai sei es el tulo ase mlania breakdown la process es el sugu mangania different tra le senator samle el mortal ba amle reduce la budget era la house amle eva bebirra atogol mar al sel mangania different tra senator house a process a girel mora conference seguida a proper toy mangala transparent telomru vi semlo diagal morngi e morgong e morngi a special meeting outside the process a gugu mesetial justification le tobra between a senate house tumlo meet informally malu informally tumle meet di mlagal ngarai gal chamber di mlaga conference tumlo meet agree lo ase mem dokarang matia diwa di blol dolong olire a gurang setira ala du to ase kongguk ngai gagira soya adra house ere kan mesti ai gagira goktia e tira gagira oksala senator guk meskide e yel bebira atoa guk kiba ngwadi blol ko amara al dura dolong olire outside the process e margonge e togonge tial budget manglol dimlo ai sel mol el momento de la senet tjensa minder tir sel positioner tir esendringil mora house release ringi esendringil mora president I think amle sainari mo say Ndira ka saingari ser eli ki mga press conference ya president wasi mlangu mang ngimara adala moribi ato tribune ngi la abayo baletes I see ese mal la presidenta right say le budget process adiagal endri se emoses morngi engia dir ngani ser klisi el sabel item bito sabel suspendan il appropriation lo hace resend malu lo hace diaga udodre y gana mi mangit agur gditia subject to fund availability the sumong moria collection ya mo release se sabel lil mora all bill mutual centering il mol wai setle teles mandiagal close a government a normal operation amal mol en diga gidel gora additional oya tial 102 million 3 million al mlora tiale pension plan a oy gidel toya ngania sabel mai galdi operation a government na ministries man sabel reduce item bitol sum alomesa ngin Google the swelling wise. Masaygira position ngi di point gulgor ngia letya igal gulgol toya akir ngasia chairman ra ways and means ra senate ra bolong do el girela disappointwa dimla aldul mang di gumes ngi ngwal goram no disappointed ra atal bil blal ganger ngia gami tira ways and means lo asay a budget a position ra senate amotiagi matigil geringi mga masara buhay and detailed special meeting dilu para dong la senate ma house amlar outside the women lorget and dim la niya meeting ertir ya lut men marisa gigil ligil ngera asel el second reading agundas makir nga siya a chairman noise and means no express a concern ngil girel say e dire nga siya senator cuartel di regal normal goelo así naga position naga dir ka sel position na senator secondary en dik mo kong ngilen kom la majority tirigilam la kong ering ma point tul gulgor ngi así al sugum tel togam ay say yakmal lo nitra al belaw bomungil lo mesertia el ngaya question ko mi mo de ngwal me gulas mel ensuere lo así
tial tokoya mlamo dia a transparency ra governmental gira process ra budget assume tiam a practice el diagal ngadil dorong lir el agrilo ase mo ngarang dia ka chance ra boil girin unless el bornia public hearing ra ikal tokoy enya motel gibel misisi man akmal goel ase gulgon nga besa ase visible saber tialo murun ngaringir olbir elang an adrablu le adrablu luba oba lubon klisira ase tial toga de al soma maloisi kida de obo togor tian envi kida tial malgara olbila ase biak momdela a process de politics amurgi le naga ase toga politics a ulem lonia change adanga kalwi de sei Ila kumska Mr. Uludong tigu aisra viewers lo ase tiang alai dire kal sebe malako mal suku ka ngari agri malung so mal kol metrical metrical program en 775-2003 sel malu ba text me ya ki di mo agri malung mastrit ka ruba ka mo sebe lo ngi babang Mr. Uludong Sen molgora til altletelela omrera basete Mr. Wiltere akumda sendia kasal mongot raikel blangari ira almi kala ser ka ja kutanga ser mudang lihat time ra kongres sama konesian dia ngakam le staff maktagim mudang li le facebook ne sokam suba tetla olvira la makle kangester sel e diregal mora mlara ngewang ongeima ongelon bolbia la staff ti kan ti staff ale makti goriti del gero ero mo procedure important ma understanding gara process and why understanding gara sel boringa difference ra house masenet en ngananex tomorrow conference why say okay di adi kul goringa wase indi dia kayelo ngari kelo mrul kuk bet ngari tigel misisi la nga bitama bitang bukti til mot makan maka fisher tamli marom men ko tibra telbi le melo ngol udlia rupto sa bitama bitang rulil moisem sel mal di ungil ni di bol transparent terma boy lo asem lakara happen moisela kala am ngel was indi ko kongres am rigel mang moisem ma tok lol wi la moisem gomrul len soril melbek le la bay gerul de swin mo to koy abay kum da surni apase lo ser politicians sa urol waise ndi kul konia ko se til aigi de sel transparency sel el malins open en last men mora adravlu seguida un mes ngin by club to tell us ngai galo olten mora adravlu lo sen ngara budget ngara igel ku lalu to dia presidente mem ngara igel telalu do da morget telal baset tel budget amuranga el mora igel club to tell el ngol de sura da blue bolorula el aigi de sibil mal abek mu braigel sori ma di kul koria ko se te aigi del budget el lol mesengil wase dimla katal top da mura adra bulu itirga aigi de mura budget tra adra house budget ta dinalo otin mergi del wase ngara priority egel mu klo to tler tel bulu belau el al merrak mu klo do del morgi ngara ul anda stil aigi a klo to tler budget ta gire namna mugire del luim e mragal do gurits el dikit mragal ana mugire del mragal wase bugasau do marsugum ko mo ortob da do da boy no dirara e me desiga que el moklo tu trel toy e do troco que desado se man klo do da base tamon le klo tu trel ngoya a ipangemel ko to da do del mo que moklo tu trel ra se gida bai ku mesengil wase si da mal que do mesengil el andim nakal mrul mako setegi sel oigel mulko se selul bol ke mora adra bulu gumera adra bulu amul turgo ko se tiang mul mo sen dia ase ko manal mi tegi se sta adra bulu lo se sel mo segit regu pom top el me rebes la adamo e ala ke ukti mul mo se matu atuni ne ke ko mo albara osisu mo daim sel me tiang asukum ke dirga yang mum sada osisu segida o singa gara budget lo se de kadin national ma state mo isi ai se bianga mal agril al molga gumda sen dik me de tuadol goy adigul gorngi lo ase mla mo gora di de lo ngolil atiagi da example mal gil sara ko ngi mak mal di lo tiagi to ase ngaral program ta lo gorngi lo ase the best 24,000 ea
arada bebir arada ko sendia ba striadori bi dia ka horizon tini kuma sei chen singil mongara sei gido ulgor mil toy legal budget adorule mosesa ulmo o uramon terko mo giwa justification mau reason al moral se dia ukti karte ko se sama fa bere paskate dia lo ai sei Lalu behal pescate lang pescate. ela dire lungila sel of course en aigal malo comprar lo sel en bral se aigal meeting whether ngara official setting lo conference ka meeting dia ka it can be an effective tool at sumong komuktibi ba ito da ko hinga lang tele di sel awan lungir ra to ra sel ngara conference committee asab edel lo sel mal goril wasay kada mo betengel wasay ngara ngaram le ulet le for example sel sugum ter kautal dir gamel wasay nga kamde so ka lo tirak sel bat settle ngara second reading el anda ka tengel wasay mangara igel mara sel second reading el mle so amdi kamde sacrifice mer ko mo muktial batse Mai se. dim la ka bodo ngei Justification kirna sira diombal ko ingal ukla mulwa se. Kaduguk nilai gel bebir rasoa. Matira guk nila bebir rasori. Sei mlam no drong lira tirgal wase. Tei gul gorngil wase. Na bila se 24 atarada se dia berlin modori. Dia modori. Bukan mutra kimut. dia di wasay gangay along tama may kim gangay og tamiw di adira kaltara ado mes itel bachete in regards to mora ikisel ang aril mora a state black front $800,000 $50,000 for each of the state across the board se gira do mes ringil in the context wasay se ya last till impactful budget ra impact ngira sen kyol moral mera next year ma kumesri ya ul mendim la kaboto ngalil wasay tiang uligi wa kana tua at tirang global merula tenger tirleng they're gonna be up for re-election. Kasi kira di imol gumesri ngomo so del si. Dia kan di mahale ektelia toil girel tila girul da. Kamo. Akmalo nitra adra blu momungilom da sortial toy. Lebe virra time e action ruler adra congress el tira ter gidel adra blu ngarsei. Angaria consequences ngira future. Lel sugu menggal maendra tora igana mima tora ingam mangarang. Segidul logornya chairman rudim amal ko luasay. Ali tia tora pension adim lang al dil dilu bar eli. Tia dul mes ringil makatek taltay makalabang ringil. Edio militar tia be adal molmo. Ela kal ma alabang ringil. Makwa sa isel tol ma state plakran sa mulgorni ang ngaringa consequences ngira future letala lula budget to say beoto mol nga sa ur omol tengal ni meringal omdura governor la set budget kara every year 100,000 kaba mo mesa history dirga kaltal ridu say ge tungil morba le say kita tre Alam ko example o yang sa governor 110,000 ilang 510,000 ay say bring mo ay kay kita kulko ang beso si ngungila to politics and the please adra blue bomo ngela se tial government ada government tra Philippines kladar belaw tia government tergau mga illegal rule ma al sela bodorit say kita kulko ni menggire del mal mindful wa say galudo del dido laval moroso lo ay say diaga domdas ra ngarmada del time omomdas en diaga lut el mergidra trata me bod albangan ni ikame du ku ger say gida mal soagan Kumulo ka uro mes tel budget akno ger galos taita sel mo mes ra budget en ra igel klo ludo dam loringira engela igel kategori budget egu tiai gidel loringira budget lu ngas ngira house masenet ngara igel ngas ngara mangra igel dia ngadim la program project mo ul mo akmal dirga pora di tele lo asay teral basen trabaje tamlor hospital mgertam in fact es el toy amal girel ngania analysis lo bangel el tuo de la budget office program and budget el mora president en sabel ser ngilen maria la multira del congreso lo ger aul mare hearing on civil mertia mulase mlo ngara hombre el tiang bang dice hablaba de dur ngira past
Kita adal bela dirgagal boringia policy direction gidel wal gimera ila gidel tol o amerikel lo asay. A budget tra defense había que el more than 6% tra total budget. Ay que gidel policy ko loy. Kita adal bela dirgagal boritila. Kerdirga o spoon feed ay gal tol ya gal ultergo lo asay. Al sugum ko president el mel sama tora environment edo maurel gidel. Misai gila tiblo on malgor ngila si lebol mita leadership leader morisi ya kumda sura tora independent elaga damla declare gidel independent and din dia queso omrul el girela bulul murul mo independent financially magardil gor ngita udo tia tilira la session artículo melekle mo se serán dia adlo ren din clamaral toy dirga bol sabel lo hace como más independiente financially di como más fund de la government au ule Moses mai gagi del toy e cambesa even a stimulus ra Taiwan even a igaludo do lo mskida da Miguel andera compact na mo da galudo dile ga ara la automed gire del lang mai di tira awal control lo hace dia gal sebil mo claro todo el operation girel di telam mo transfan vengia gimo muskimiludo da di mala development o ya CIP pro adra Taiwan mate dirga mesa tal stimulus a Taiwan melo así agi muskimaudo man sabiul man sa ngaran ministry ko manglor dia man melgo dirga man melgo las bom develop problem let tirgea ngagam lora Taiwan mago chiwang lora a briefing adra Taiwan was tam lagarang mo successful financially itul mu rases luer albera industrial a rolela kova mangara ablu mang tamadungi gel toy motol si sakli en di gida bu ngod a style le isem ma sel el rungum el samal moru er ngaga magambes angaru era ul swem mora reality la toy le tila bulgorni tianga siugargi ndiaga udude ke dil durnaga adalagan damaga lo ase bom siga udude ke lo alsang yak morulisi even though ak madngelos molo otakal another 10 years and 20 years sabi man mga bulan din sama ise mga bualungi mo isendia o era akna mu ina bulgia batet Halarik wispandal morsel grila Mr. Uludongan tiang di yakti quality estimated for dia ba let's say $100 million se budget bela dengan analysis ela held ase lo mesring ngara 10% tra budget ya justice ngara 6% ya education ngara 9% 9% education mo democratic private schools dia actualmente le line ra Ministry of Education minta ko dang din wase ngadio mesra tial babi ravi mol fiscally da ulak malgo ela nga kadeng la tukol pa Taiwan et tamalu ay sa history tilo sa ulma Taiwan atra malno dang tingilo budget tira school mo 20% matemol to dang algira atay nga karam digel mamoray ken mukto kem klo to tel to kora plurir ma dai nga kartir ruling lo klo ayo sa kartir masya ulum tirga mo school ra ata Taiwan sel lutul mei itrilia pluril mongil dia ngarangi tiagil tra kotum sisi plura isi age magi ka musu plu mung klo to tel la school mung awla ko bulger segit le kos sel el development plan 2020 mo mechanics ti so ok mo ko tirak ring yang mal wagen mo ko tiri relira 1993 e dia do tiretli yang lo liara sera serang ke mengaringi e bekral ko tido lagi del budget masala no do da compact ke mal dotte be malo moy tia kita ko kay bes lo da compact el mel ba do tau dir da do kamla do lia to oil malo si mo do swega lo ko mo lo ni lo a summary tal statement na da dir ba budget mora ro gultoy kida sa soadala adol olbil ma president ama arkidala dra blu o ay kidal ko na mangi kalto malgoy kalto e wase bom dura adol expert al memlo si sakri e kamangin mo nga namo tiglo ren sa sailing
serlil mo mereka katam las penda udo etungul mo ere mo ay sorry mo ay selbia Nada, legal ang Lithial Development Plan sa Doru. Ay total amount of 4 million. Bere tiram ka total to ko tial to ko pension plan le liso ali tiram lo nga adal me mang other dri tilo aset tia gira teleta et mere in fact ndim la kalbora budget ang tira adal seneta mo omruro ni Kung das lang ngaring isel to ko garbi gidel di we're fooling ngaring ourselves isel to ko bigel sing dia ka political will. Sel reng rar adal wala ba adru wala ba politics makamen. Lo trek kliat to ko smisi lo trek kli mo rulil mo. Di mo ko iti marata ndi udigla armud mse ulmang wa masa bila se mo gal yala ka direction ka mo lam tetbek la ka sa emil rich mo mungke. Hindi ako nung kakambes, hindi seguida nga kagukom das lo así. Hindi tal, gidal adara blua sa bedel correcto. Lembia, kidal TV maluben, aladan moringil ko ko mulkora do olbila gikanay. Ang leser adara blu bolda kal dulasay, kidal ka makarang. Tiram ureng, selengara ul, tira lo lil tetil. Mang temo begik seguida moren. Diwa igalo ka ambes. Ngamurnya senkyo maulang rantan ma state sa mukto. Di nga ka war na public luasi. Alia bebira time. Ya samar elang amoto malarak klubu. Gira ada bela mal kumda se sel mal serginan sa da short term benefit. Di samar mere del monia 100 talar gar el alsil. Ega mo la sel bas ka 100 talang mo ni maro me bay mal. Dia tilaya. That's how politics operate. Hindi swam sell, hindi swam score a points. I say, sell long term impact tadi kan sa malmar. Kemarin saura ka tapir kaya ito po kung talogin sa Mr. Uludong magpropose sa subject kanina. Ngaringia to koy mal bukswakal mo terside lang mauldasul girele direk lotor dauldasul girele tiang to ko ra utum. Utum to ngililo sing sera 1978 yang merula bilo top daigel utum ngara lulaba kabelmentra migel utum rablu bela digel sem utum buay public land lulaba atasia bala migel amel mo sia sia ban tang mai lulaba e mo top del moray galyun sama micro sel di mukrigit mugdir dimlaga kabelmentri gid le gdma ungela trasectorim gdir li alla lolu taigal ut mera pelur belau mera Palau public and authority ngar se lut mera state land authority tial PPL Palau land authority ma state land authority umesringin dimle sera loru sella dimle temporary dimle girel di mo orega taigal ut mele dia government trigi desel bonia government trigi dai kak klala girena government trigi el agna mo lui me marak rada pabo doguris liak el ngara constitution ay kalbut madire kel ngara lenda authority belau ma lenda authority state imla mo girel musul dai gay ay kalbut ma amor ay state government malenda authority lenda management tra national government way abek government tial blul ada adbora blul aba adbora akwa mar basaibal mangidil blul ada utum angara lenda ngara government digi dam ketal na lu me merakal tanga ekal utmul mera ekal state an namom sang lore da ekal utmul kalen authority emla mostat lo makit la ba ekal utmul makit tem ngerget la bel ngerget lis mora atango dal belum suka ekal ut magire mora government mora atrap ma el alsin se ada PPL o la blue business dia alen da authority state PPL lang adi mengkara igel gup lamora kabelmente mengigel diga kal top da igel gida longra melati agit al suguma utma amora state government de go asen klalo raikal bulu kloktir atara bulu kabelment en magrang e mortial el mora state land authority ola listen mora adra sinal mora adra ruru magit listen mora adra magit dia kal ngal mestri adlo klalo kosa ut magirel ngaringia la tra government manggar yom liwe ospele to belal suguma
wai hale dungu esar balwa kamba wa mulko asugum ngari ha ut mul ngar sirela e gram dia moto del murar adraba ablul dia ka clock clear el moto e gram botol top del moralis ngaram mar adeng esar o klara adeng esar o maba ut no mistri como inglis liwai adra sina malu ngadra ngotol gul dia adeng esar ngaram dia kam ngal mistri lo ya ka homestead misel lo spe el mo ketmok laigel ut mo kal ul el 75% ar lira sen ibra en mo kloklel al madeng moral ngalkel marangil mo isi e mar potoga ut maklo ut for example wa blun esar lang 85% ng esar rogit a public land en mo moda ka private ut may ut mo spa government marayan ma omo al may rugul motmak e 15% LLCs ya lang esar obon dia bol lerul dar ang ligi mga outside la mo ngar with that omniti trill maybe kung 2000 square meter sa mo homesteading mo kloklen hindi mo de lak med ngar okay basent o gudel basent ra ut mo esa makalel adar esa sorry raudo de dia al adra lenda dori tibla dalli adia kal ngar yung state government tu kuktim lut ka dal mo itia to sing hybrid ngara dolong lela olbi state ma akabandor misal to Palau moisi ta lenda du bela dia kal ngar yung national government tadi mulut ka indi tira adogurich mahmal el botol to itia nombre ka sandem largia a clone meeting ra plural mo rabai la sa lo ria kerri morara klai mar adra lenda tu itima kablementar mal ko lo se ngaram au ko de me wa rakal ta ngaria kablementri ki ya igal utmra alenda tu itima mal ko ngarim lenda tu itima mal ko amola lis morar adra sina adra korea mal lis mal mesti ada national government Masel mal mesti ada iwan mal mesti ada bilio e dia ngal mestrira Selbo mes nga newspaper mga niya 1600 ang telaladan mo malgo maral toy. Oy, ela segu tige adal go klisra at mirar adal private regulang ang ruksa. Magul ko rin ela nga kasi. Kita gire del mo o medenge kita avela mal malom sarang sel tastab. Medenge del tastal at di sel bodda ke ekad mo mir bre. Oy. Why say that? Kamu kita nakamas tadi kita. Sel dada ka ada mal meloms. E malungil aplil markate. Di sel bo bora buai. E ke klala buai sel mamesan di telmal. Amal example obisra adra kongres. Tiga ngabal adra kita. Kumur obisra bli masuk parti bu kumir obisra tira ngakapelmen. Betia kita poita kumda suat time mamlame. Mengai gal utum me pot ikal state government ngai ikal ut to ir mal mestri to ada ikal state lenda durit na modia kal tutelel le na monia complementary kit emergo ngal med idrul wasa sukum ka arang esam adam balkyo engana ma complementary ka walisa ut mor ka ada ngot alblu memal muskau bose mukla le dik maklo aku tumbre ya sukum adra ikal state so rimbo business ese gelis mar adra ngot alblu lo business menlis di sukum atemel asum kita statra premis sel ula uldas lo se aklal wa kloklet arai ikapan ni klara buai mas sukum mengenam dia dengan mestri bolo klal la stala emal dir klam de sbe de ko spel gire la tal telar ra kan da dir mele la utu sel de isa disi da bela la si ma questiona seguido klebla por time do mesa igange de itia egame dengan ini. Mentila di legislature esa sabiru ya. Ma belau, jaga belau. Kita dulu telo tela ut mangara Allah belau. Selfadas 8 10 el title do for ela, seguida mrul lo tela ut. Seguida ari li mong gloria lenda do it belau. Saklisi mo mai gaklisi irma ut, lo msalen ado it state. Menggirel mrul Allah. Anu ko aseng mlamor state. Utam hablalo yu de moraste. Diesel obonga. Ma legislature state ni yasi do la la state. Tila sebel. Maka mo sa mo.
Kumada di ela sel management ra ikang adir ngaralen authority Palau malen authority ra state diru lala mo di lalen authority Palau Michael utum ra public land ra government Palau salen den in survey management to tikawa mudu ongra laika ra petisils de mo man sa el sung to da utum en national congress amol to da utum la kala esel bora state in state government tamo ulto da utum lo ka la elaka menengel wase obo mola utum rakwam ya kemora lende management rakwam truly agreement so vera utum begal imroko mun sa legislature rakwam approve ra alis megel bayar gitu rakwam agel udah aktra legislature rakwam segi da point umdas en mal girel katmok toileng mam la mundar elam ya ado mes tikal ade katungusel el utum rama amalgo for example sel ngara madala capital sel bom or sel capital sel madala rotan dara house ma senet de momes sel melgul gulo sel 1 million square meter mol mutra aterra kampa el mo udul sel ngaria hospital amalgo sebla listing mo adrasina 99 years ulam mondai esel utamam lamo del listening tumle listening mo adrasiaban matamalalis matasmu kaudo elisi mo adrasina matamalalis matasmu kaudo ela tiagi da ungedel adal list listening ela tukna biseksik te ma ulam mondara luram leko mela point ela adrasina mer mula ama clone tate mono mal building ramadala capital ela da mulmo ra malu berula factory malu industry sel urungil mo golf course ndik magra ka dilak belu etiak capital rigid adrasina u golf ramadala capital rigid mula bil umili retirse omunda sungul toy ya klolut maul umda so ela etara mondar gid ela sil se kamdani tigida am bigen mel wase tial bebul ngor mlungui aklok le adam digel tuk momrula training base tir mal moria a base soldar tir ela sils maya ngadung program to ase tiang agreement taray gel basyo sa mamus kami amrang maara Endil sugu meng sorry adra belu awal wa segi ko ngada ka bonda segi da ulap malgol wa se tia mal dior so le mama u ngam da lo se med lo se sistem ko mama abai maknita aradan merula agreement ma konge toy a constitution ko mama mula sa rubaga giri lo ngara la ut mergong menglornya agreement o atale BSCC sen Palau submarine cable sen ngilulong sin ngrum mergong guardia ka dirga kuesa fabier malumeng agreement lo ase tabo peatelal girel setles agurang selgong ani al pay mark masem biag al pay makasakabo mo agreement mem desa ang speaker amlo makabo mo me desa yang masih diakan dimla signature a legislature ni enga girel merule mara legislature macam nga umes en dia kalsak mal mondara nga whether nga ruba ka ngara alsel ng elected desa nga bay wase kardio ba bay transparency kaya example let's say kada Monday tra PPLA malu bay kal state public authorities luasi every year malu bang every quarter at sugu mengalami alis sebelum isu ra alsela matamudi para one page sa newspaper matamudi matavlun mo matangali siya dala abay hal ngaringi alula alenda authority Palau state luasi giril mo o mesa igel ut ngara sila state igel eligible moralis announcing o ay se moral an state luasi gagida ut mus el moralis why se ngaringi elam alu me imra ke dirga rula iki mal masamu urgit luasi kit ke mal ngaram ke mal melom se mal waise mal simple to ngaram dia bekwa luasi al sukuma tomolis ra utum lenda authority state alis ra utum engirel moria public hearing girel wase moria public hearing wase gal adra sina adra gen gal adra korea amel melis tiagi del utum el telak klungel engra mokte grie girel angran mar adra blu amom ngem
mos piloto ka lusur tiak kloklir. Yang lagi ngome to announcement tra luaseng ngarala tabla listennya alen sirm sumania adrom toni ya pirna sira ta Oh, hindi na Ay, se opinion. se lom do sen kwata ito. Ay, sí. Se multrugo ko sen ta o claro. oh Hindi gal ko claro kabelment. Maula ko se na moria kabelment trigi. Me kulingi trigi me adala ba wala la sils. Lo se mem kom reli alla. En Michael ut mora ba blu. Em reli alla ula tetele la do o rurta gal ut. Mlalwa el sils hal ku ai se gao. A oreora adart madrengela igel lisra dao. El miliwe kritia blu oreor. El direct di ulega o bisra ka bno to del mo. Edim la ka public hearing ringi. Ya tol tira klala emal tak lenga ka era arugul oreor ke to clear lenda do itir la makal mit oreor. Lenda do itir or makal mit oreor. El kirela imora lisra dao. Ya gimlom itu tra le mura a plate court magimom itu tele gorta di lulu ase. Utum oreor Michael utumara state agirel lela lenda do itir state. Hindi kasi akamno lingil tang sa ingalis. Igil dat madar ngilis oror commercialis adim lingil tang sa. Magumesa rang ari utumra ira black quest, ma utumra malgo black quest, ma utumra ang SR black quest sa inga akamno sa inga utum ngara kabus maka. Balgo ngara imili. Mal makitralla. Hindi kasi girel lenta authority mo trokri. Di tiagi alen adu ti dri ngari problem ragi elalsis makul mem rule mo oblaktak leboni ya hearing ringi mem god rule mo olbire ka state mo rule hearing raiga obon kwam dalla blu es el rule kita ma gesel strigib protect ta ut mrabuai ala ke mal metemal Kabo Mr. Victor. ya ka pi algo quasi akmaran ngilo akola el al sils rata que el bui que no muy lo así kao comandante lo hace ngaya adra sinal me la blu mo casi el ego mo cara to se tira gi lo gadi mral lo me sai galut mo la picture ngi makma se olen largere go to se tamna mal que me mo lo gu lo gu regalo se ngaya adra sinal la me ngara mal que di aksel belgo ko mesigi soal mo plura ata sinal se trigi kita tal telan erum dat morang rusan itirge gidal ada ko sen telal dar ta mortel medala capital gid ma ko ada ko ya understand morador mo olle ko tingilo ra UMDA e u ngaria bebir ra ar adal dire ko Mr. Hamde ngaria clock clear amal ko a bebir ra ar jalo dum tri se gida mal dala problem sil ko mesri endia andi evidently ra mal que ga sorry dia kalau tu ngai mesti gidal hearing and baringi sa sandera ba baila sa amal ke tengah kalau mesti ada mengis mulmutra metet masam tol di luas ai kan klokliar del mim como rega molto merka mam alam bos per adang utar belu meng alaga da stober tiang eder lin mongil sul tiang am temal kalau gua isir kemira aliseng esar tiang nombre kalau meeting esar ngil tri adara Singapore meeting ilun ba Singapore trulia uldasul gil mo lisa utam trili cloud utamra abe buling esal mo polis mabla ermula blai elis indi or try ka gidel blai el dat madrangel tela la mora adang esal gamil blai gar el dat madrangel tela la mora adang lu momar di problem was in di state was dia affordable dia sebel tu di question el anga awatiang Bela tigal adam ne spend $1 million el mru legal plan. Apa dengan trim betul atartia sali ke magi selme aku melu kortil wase. Omomda sen sebiu aku sekme kom dengling esa. Kom dengli atme esa ko tul dengling. Tias biu li ta sedia kama masuk amrmul de Singapura agi mru la blu ra Singapura. Kami amdengel wasa Singapura ale tam ne ko blu ra Asia agi narul li ta ko tugil pesul ngil blu ra Asia el alsilas. Makmo ese gidel lia ya chairman alend authority saing ring el dimlak lol tirak lalla el dimlak alend authority ngai mengwadra la mondar elang ya esel ka will and change government of esel ka bonora amel stop ring bela tama ada Singapura wasa gi mol tu takra government ng esar emla madalo do dam ngara ewal mur 1 million
makma di tial bul government ng Israel mo to taklen mo tara tiya kita ado mesringin waya ngarinya nanti tinggal ada government ng Israel ada ti soril lisa ut develop memorialis ngungil ulda sa memorialis tara hindi sa kita lang sa kita amre ringi amloya ka amlo mrisrek maul mawaisi Isang esare kau rubaka ngaringia vasyol ngabingla klebla ko ulik. Sentura alsir. Hindi ka sepemel to la sukum da mo ngeli ara to tuli ka kala mo to tuli ke. Dingi matangel ka tu tilaw tra. Makmur ada asinga polwa si ere bai kul kor me bai di mo ese din luke moraen. Le tukum ko molto takra ng esa malgim tura. To tuli mo da sepemel to mengsegi da problem tiagil to maulak mal akmalo langit adra igal mil mataklab lu belal al sil sa national maste bugul belau ula igal state lo se kabe mo misetiang ya ulak mal melgol girelak namo gire do sumukli tiang akmal mengelik nangara al sil imlau mes ra national government maste government order ma ba belun esa ma bi state kum 13 maldra la klon mondare la sis kira mas kiragal ngaring ya kari galela mal betokol project adreng sa isel mlali se iga nga multi-million-dollar project ngaring ya ungil project doreng so katan avi mengil wasi al lali se tirak per tirigel betokaw dudir al adal di mem tidi magat rusel ngarap plan tiril di dia ka bol materialize ay gal to tiraga terwat alat tirgal the deal with them mangaram da kasi mo tokay kal tokoy leun mak ako get nya kasi maybe ang say gida ul mo kada di gote o sa atamer matalang nga legitimate developers el ulgum kada lalak ng asa mo ngititin mem ta ngarngi sel and di sel sum ko ra di wai say gida gukti listening ka damla ngarakil katamla o siya atamet dia kasi el motokoy enguk me tarara kalway sige kaldi mara el mor madadal dia kamera mas sa galut ela buas tara mal point to malgoni mal ela tara problem ela buas mi tial uto ay gal 99 years mal dia mo ngel was ngaramar ada ko ngera o tim etiura kal lisra clear le o tim etiura ka sel tungul mera waya generation ngedel generation ngedel rola soisbring wai ngagi morang ngalge umrek mal masarung kuringil to koileng sira to lo rural la constitution da tiagit nomrek balul to ko segit tial ko ngera utum belau lis mo ala mo blul mo to tim etiu magimrar belau campaign lom to koringim lom itu trasenki le ala blu agilni ma point in dise maximum sesel limitra mung seb lis ringil le marak tu rak mo to tim etiu rak ela tiagi da problem bela kamla ose sa tokol utmla nantira ni release era da sinana modibus indiga klara tir olap marangalgi olap mangla mo gire da mula la lo sia utma sukuma adang od lua molis engirem list engirem kut maklis list within 5 years alak for fitalis musul dalis sukum dia kat makli lela ke to ose sai gal ut metirga opto sel adar asina masyawan mai gang tel belum se mal dala asina spralu kum mesngia sukum dia kat makli ya ut merbela soal il se mo problem ra angel ke trakib sel tel belum pol owner ya adar mo ali aku amre lal sil sa arodra atmi mingai tutur seringia amla mora shobai amla mora adram dige da solda maro mendala mondare lal sil gidar ela sukum kum eretiam itial mutul guk momring le rada sina optois mal betul tok do sabu are mak medre gid takarin tin mette ko ber tial bulu marang legen namo daga abashoti namo gide de ruli ya enga kamna sira magulge tikala da sina lo ase ak merengel utma sina di klala kaplement roku klal ta kameta sina tela temelali se to asia kalmetra sina lisa ut memorasio bail 50 years mora ada adrasina elisa mora adrasina la tong ok 70 years kira tong ok mong masang ko se egrama ko kleme
Kausischakl Mortin nanti nani ilis. Ninsa da tolu do. Misang ela adara sina dire dal problema il daro dal che langa kire del nem dal lindi di mlaga chil. Tirga dia al maral momrula prache. Le tirga lisa utma agent al bibir adro la baudo. They're using this to make money. Melat lisra at med e margong en ulmong e lisra sab lisra ngil mata. Lem dia la lisa sen dia al sebem. Malme ada maso dia gamel me de pelo pertial esta di lurmo. Dia kaigel lisa. They're making money out Sesel of domes en wasi. Kirgam le tiam buka hotel room rogul mo or trao tire. Leng wasi ngaria pisi ela le single adal lis. El kuk sab lisa sel mo taraat. Dia ka enggal lesor enggal adro klalo dia ka pisi erni. Mang segi la nga dire tara mal serious problem ke lo bes ngi len. Tungul mong ultra ngi ya example tiang tiagi del lis ram dala capital 1 million square meter. Sel Bali ak mga dadu adal la tir. Adi ke asbel harau sel 150,000 sel August 3. Na lenda do tira malgo marakla mistri mulmutra Augustori. Ida kas il harau ngi elatna mistri mulmutra September tori lulu manglel el albui. Sukum dia harau sel 150,000 in forfeit mo musuldalis. Sera saing rin 2017 etemle harau 150,000. Ra 1 million square meter. Mengela segi ela nga problem ela tigel ada a osi kra kuk taraat el mom arsel. Ngalinga kuk selia kasinal na tira last week. Itu approach tiro se dia ka 150,000 ng mil malu komoditalis legal mil kami. O len kuk tiga problem rasina. Na momring ra asina oltar ada sina oltar daw rasina le presidente tiram la osmria asin. Digas pina ige trigel adal belaum le ngila ige upfront payment ige to payment lo telal datul telal million le medela telal million adigas bil mai digas bel tu da sina ana momri Ay gele ngaka ngari aku kudu suya wasi. Ay gal al kada masalo wasi manna mo to kalis mora hindi ka dir sina mara adala mo al blu kakarusula. Kada masado wasi kada bagi klengi electrical mel take over hindi akum das wesel maruli tial to il mosel mal ngua asel sel wal kora apar revel tial to kada lecture kada met tial blur ore tial blur ore to ka tamlali sringil to ka plali sringil mol mutra kula ram tamlali sringil margo rulia print out tragel bekelate lecture kada ukti bangat ngarong for example al sablu ore met tial mom dengel wasi kada rulil kalor ko wal sugo mangari apakar ding kada shade sel latel bakar do setia sinam tia kuk shade ngaral sia syawal kerta kita nasi al mal mom dengri aklungel tial mlambai gal atemetel list sel bodo dengri aklungel kita mom suara cloud tretai plaga siswara al sel el waisel korea girba kalau kita mla o sia sa atemet mal sugo ngokadel basen trablur orior telal basen tra atemel orior amla mo ika ke se bula se la ka al se mol mata ko igel dia ka se mo access kita mal di mata ay mulbung la temet mang di kada di kun maskaw Mr. Wilter mam Yang alam mo ngil segi bel to ra budget ne sogal actually a message nga ka bay mora adara bulul wasi dom das or tel teleta lo sen ngara mo ngil rolel mo well informed mararolela apportionment traiga ludo del dolai le tia sel gume serngi gambes sel tinge lo asei mem dom daso ade pelo pervelar sumo maral sa del independent agom daso mal tia gaut suirara le agume sera tren para tisian en waldo lo asei margoe bukto barata belum tolu dal beski le gumdaso diagal durang rin del gumdaso intention tira ase sel dul dosi gaudor en bulgura se do barata belum bil beski da diagal gumdaso create a welder bela dialo ite engia giva diagal matar besul kerdimo autora to gambes lo ase o mua andala el ngara outside el mesoizo el belao e música al du el bora y morir a 2-3 other people liwe crew era uklto
sei kita improve ikan amir melo di kita dia audo drang pakta di tangai ya bol pede ka main mo oitra masang ya igel mo mo oitra masang a end up mo mutul mo outside the surang lang may no umara klalo ra ang abal del me magal mo mesra program al dir kam naringin ngam lungil girel o malan malgugaw USAID ngal program el gola sandra se mal masal na melo si clear teatro e de lo ngel ma tirgam le ger tire mul tal program kita mudul lan makuha mabioga jalo titur din la se luil gido la se podorur tal to e mungil to se gida blabok pagi kringil to ma ulak tiblo ol mulgol la se na leadership gid marada kongres gid ma presidenta giril mlamo mga dul girela igay gid el major to ngaramo policy direction gid to move forward man bol sabela kabelmental mo involver ni malbornya bulgula igel udo del blabo nga el mel girela a farming ma o manged mangara el create well within el belao el dilgi del consuma igal to el ang agumes la program na yoel ma gelu bagay maligan malgora to ora sel et tekmula sei ndial sabela to ora sel leng a fruit fly tomala dalong a fruits malogari ko se mangala solution se tamla me expert lo ase kom yo top da 1 million egal mo da fruit fly belon mo dia mase gum da sen kid tal mo ita million se mora tol toy ese mal club gul toy la gire de lo da sen en di sel gumes en dia ga ul das lo ase kada magala del vela create a situation el mo supportra al de suedel so de lileakle e di gide lo magar gide magara el ngarcel gu kleboler altang dia mo ngastegra every day dia gal makitra bagem en di ngani agale e gida amlamo kadik medul mo aradra a ibaya adra marcial el dia lo user tirga de user sta mama anga era sta dia namo dia di udo da malgo e gida manal morise el hacer su como que mura de vela abul en bulgula sendial sabin manga ngane ina flududir mara galire pe avengil tire mga tiduli se igide ambese dia kamalungil ko la bring up tiang ko mesa ka klola el maraila ta asil sa maral mo meltem ko na mo mesa se igide se ya ba ki ya unda sen gire del mkali gire der mo lola ba ka klise la imad mula klet el maglid la بالمرجال مش قد مو شوب على الاثر بلا من سيجي ده دي كده لما قروا لا قلت مو لا مويلا هيلدري مويلا كلنا كده ما مراد hospital ما كده مو مشي لو شغل ده مويلا بتلي لهم ده لا سكول من سيجي هم ده مو وقت كل ما قلت برنجي لو سي مويجل دي لو نار مول بارسل نار تيان لو سي نارينجي يجل كلود تطلع لا تيجي ده فوت فلا كده مقودين سب علم ما هذا إسرائيل نامك بقيتو سنسبيل إن كم كل مواد اللي سبيل إدري قال أتقول أتاني ما تقول إيقال أتروللا أبابي أتروللا دلهم سيجدا ذي مقلود تطلع إيجدا بالدوس بقى مسيورة قبل من تركيد المسيسي دي مرسي إيجدا مرقوا أقبال مولدوب إيجاد مو ولقون ما دري تيجي الداس ولا سيجدا مو قوليسي كيد المودي كيد لهم قرول عليه ya tapi amal misal ter rubak ese ya kumple program la Kausischakl relal Sunday akmal mereng asuli misel kumple tara Sunday de melo abes el program akmal misal